Kurumjere SKTV yang berpenoputram nokcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Hauki bachahi kumja lisingani kungamari ge February ge tang tarukta Ministry of Home Affairs na India amadi Myanmar ani lonariba 1643 kilometers ki ngamkai paringasi sambal khana bagi decision laukraba matung numit nini leiraga hana hariba ngamkai paring asida leiramba kilometer taratruk nakal animakta leiramba mioi singna changtok changchin tawba yarambagi regime free movement regime FMR marasu February gi tang nipan kumjali singani kunga marida suspend tokre adu puno lokthopadu Ministry of External Affairs na tawgadabni na under process ta leibna hujiki onati suspend tawre haduna hariba numitugi order duda PIB da thadrokpada yauki aduga inau nauna chahis gi Horotringi mamang hai ta sohi sinaramdai matam 2024 gi loisalakpa December gi tang kunga mari gi numerasida Ministry of Home Affairs na state asiki chief secretary da chithi mi rahta hari chithi sta hari si FMR disanadre adubu anauba cross border movement gi regime amoina chiesang yaurga biometrics photo no singba natraga magi ID proof residential proof yaur matung da kilometer ngamkai perengi kilometer tara gi sonosu tara ki manung da leiba kunja singna miyo singna changthok changchin tawba yanab gi damakta Assam Rifles ki miyang makada Assam Rifles na koi border pass se piro matung da changthok changchin tawba yabagi thabak se paikhalagani masigi damakta ahan bagi oina kudak ki oina koi exit and entry changkiba amadi thokhiba yabagi exit point se nipan aduga makha tarakta kunthra manga ma sengolaga punna exit and entry point nipu humdoi sengbakani habigi wapum sing lauthoki aduga haribe exit and entry point kudimakta koi police Manipur police ki mioi ani legani aduga haksel ga mari lenaba healthcare worker ani su thangwani habigi wapum sing lauthokre aduga inau no boina haukiba January gi tang nipan nahan hai batare nahan si dagi horga tang nipan abdi mapan ngarang phawbasida changthok chanchin ya hanabgi damakta as many as 60 individuals Myanmar rongi mioi humpurumda pass issue tawre habagi wapum silai aduga changthok chanchin tawgadori basi koi Indo Myanmar friendship gate number 1 amadi 2 hariba ani sida changthok chanchin tawbagi aya basi pigadoribuni aduna masigi damakta pass humpu su pigre habi wahum lai adu laibu wahum di hariba anauba border pass siga hana chanaramba FMR gi manung da piramba permit border pass aduga kari khenari bagi FMR is out but anauba border pass is in khena badi khara lai biometrics se makhara khenare documentation su khara yaure to han du kemta yauda beta pangchang na sang oibra habagi wangna chingba lai so koina mamang da su tangkun ga mari da December gi tangkun ga mari 2024 da han bo order hek lak paga nongan baga tangkun ga manga da discussion tawja khare masi anauba version of FMR is this a new version of FMR adana wang tawja khibne adu hojikti FMR makti maming thondraga su sangtong chachin kilometer tara di yaga tawre habagi wapum dani madugi damta pass na pi na chingba pi bo khare hai riba honglali ba anauba mong habitare border cross border movement asi matang sida khana ne no gidam tanga si SKTV ge studio de lengsin do libri si ahan maktada Manipur Human Rights Commission gi hanagi acting chairman Oja KHAIDEM Manini Oja Mani Butram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us SANALEIBAK Pauchi gi chief editor Oja HEMANTAKUMAR Ningomba Oja Ningomba Sudram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan base Oja ai Oja Ningomba gi Oja Hemantak gi dum hojage Oja Hemantak kamai thambi bi ai masrita hana de tangkun ga manga da December gi tangkun ga manga 2024 da hek nongan baga Hindustan Times na ahan boina pause break to matam dadi passport changani aduga residential proof changani residential proof to na koi gi police mogi asongi police obia koi songi police obia police ki official na piba oigada bani natraga village authority na piba oigada bani village authority to lengang na recognize to oigada bani habi wahum masi pan gibni adu makha ta pasing dadi hoji phawba ano wala ai mayam se dadi madu mam da yaudre passport ke wahum jima sumban pandre madu ge damakta ahan bada ID proof ama changani ani subada residential proof ama changani habi wahum dani aduna hari ba ani si issue to onogi damakta police station natraga village authority na yagani have wafum silere madugi kogi perform ha ga format phawbele tar format sida dumak panjare adugo hariba once masigi ID proof certificate se pi grab matung da police official na pi boy bi ai natraga na ngasai village authority na pi boy mase chahi amadi chanagani have hum aduga pass sidi pass phanga matung da pass phang matung de only 7 days lebi agni have hum dilai aduna hanagi FMR da leramba border pass to ga haujikka khena reaching sagi kilometer tara taruk leramba de tara da hanjal tenjalak pasi oigedori brantar ka chesang mayam jaw ba aduga biometrics capturing to ba hanagi sina biometrics information lauraga makoi si
कोई इंडिया की मी नते है बस खंगदोंना है तारे कोई नेगेटिव लिस्ट हापचन बगी वाफम से मदि लेबो माले अदो सिगी डिटेल मैम से कोई बायोमेट्रिक से डेटा मैम से सु इंडो म्यांमार कोई पोर्टल दमसी अपलोड तौरकनी है बगी वाफम सु असम राइफल्स अपलोड तौरकनी है वाफम सु हुजि फावगी ओंदि ले कमाय थंबी जे एनी अनोब FMR आउट तौरगा बॉर्डर पास इन तौरपसिदा करी करी चेंजेस लेरी है यंगबे अखोई की मधुगे फुंदु लाक्तंगेदा म्यांमार गा अखोई की मरुइना मागी border lay hai tare ko India rong bi thangba side sida lay sing jiga am nangalge khoina ha da khang matam de hona hai tare ko aduge dum santuk changin ji adum toroga adum lai masigi si ningthau palingi matam da su adum toromi khoina khang de khoi pok ping mang da aina mamang ai de dum toromi karim kan da changna ba yai karim kan da changna ba yaram da ba adum toromi derami ko adu 1960 adai de gina 68 phau sida khoi India government ka yanaba amagi makhada sangtuk chang ji adum yarame si adum chanarame ba ko masi akhoina free movement regime maina adum haraga adum matam de adum khangnare adagi di sigi si torok matagi matang sum hongdor iko magi thagi magi meeting tawi adaga den sahi gi tawwa border gi meeting matang tawi aduga masi meeting tawu sida hojita khoina FMR haidise India ki apam bakak nati Myanmar ki apam bani haibadi bilateral ne bilateral oiba tok toraga wari sanaraga agreement taunaraga yanaraga sangnari ni ahan ba kamai torami hai kanda kilometer 35 si sanguk chen tobi yarami yai ko hojingna kilometer 10 hai bani sini aduga hojingna amuk harina masagi sangbagi matam se pung khumdra ka ni thoi hai ko hana toram bajina pung 9 ni ko 7 to 72 hours kakta ba mana atagi sum changa lai adu je ado hojina numi tare ni hai mane tawri sibo ko khena ba je pung yam sange mamangi sina 14 days yar me oja hadi 14 days sorry 14 days ba hanu huji ojana habir 72 hours na mamanga gi matam da 2018 ni mamang adma tong khara adum hodong jin adum tai tor ga lerami ko sumaina lerami ado hoje akhoi khange mayam na India government ki apam si kari legi si khange aduga tawrdi hojik si achauba lanpham ama haibadi civil war ama Myanmar da thoi si ma mayam khangbiram gani ji Myanmar si lepak sida Russia yaure Russia si military junta da mateng pange adu thaina mamangai haigadra sahi kharagi mamangda moina leina ba sen pigi ba advance piba loiraba fighter su 30 taruk yorokre hojik yorokre ko Myanmar da yorokre ko anoba langi kanoma la saitheng ama hojik phangba horani ko si portion su leire aduna sila kanda ngasagi kano si akoy na punna yeng doi si akoy Manipur kakta na teba sangkong changsing gi matang da pili sing ko FMR sang yari sing ji thangnari ba akoy mayam lambi kano mayam sing ni Mizoram su thangnai Nagaland su thangnai adagi den Arunachal Pradesh su thangnai si posima akoy na khange Arunachal Pradesh si kilometer sangma ga kunni mana magi border sina aduga Nagaland na sani ga tara manga nema da khayam je ko adu Manipur na sahunga maudraga nipani aduga Mizoram na sangma ga tarani silai se ko ado kari gino Manipur sina kwai da gi mayam da gi hena maru oi kari no har kanda border trade se yam chauna India gi to se credit tawge hakanda Manipur tawe more se aduna gateway of Asia hayab ko moina ko Asia gi leipak mayam se gi gateway se kari o hakanda more si oyab ko aduna ni zagi kuki mayam na more control tongna bo hona bagi lanjaw ma tawri se aduna saida Manipur police leibi aroi mo yakta lei ga tawri posing je atai kaim tagi nate musagi more ji pair ga di sauri se Asia gi get si moina pai na khanba aduki trade ki war am suman da yorim ni illim ni ne mi hanarisi trade company na mahanarisi je US ka Russia ka yanadrisi su trade natra Ukraine gi su thau gi natra hoje thau thingin hedna je Russia na Europe to tharma mayam do thau to thingal ji uredra masigi asi mana tax loge harakpa piro harakpa adugi manungi lan mayam dai trade war antani lai sing je aduna sigi si so ba war ama lai si sisu kari gi no harakanda Myanmar ga noga gi India ga gi magi border trade oiriba
मोरे से कुकी सिंगना कंट्रोल तब पामी हजिक मनिंग तौरे तनो जिकते नागासु लेहंद्रे मैतैसु लेहंद्रे पांगन खरदुदी पांगन दुदी याम पोंती नत्रा पांगन मुस्लिम मसिन ना हाय पांगन इचिन ना हागे हाइनु हायरोको मोय खर खर लेबुदी मोय दर कसु बि थाक थु पोंते को मोय कैम तंग पोंते बा आदा अदो मोय मनिंग तौजरे हजिक मोय नुआय जरे हजिक सिनि को लेजिंजे अदुना सुमाइना तौरे अदो लान थोइबा मफम सिदा border trade hang do hai Indiana ado khoi Myanmar gi side ki kaim ta de hoju phaw ta seng bagi di Myanmar na man aya ba pi ga da bani ado lai pak ani gi agreement ama tong na ga da bani nau na tong na ga da bani tawrei ba agreement to akhoi da open oi ba ya bani open oi ba ya kaim kai da pot ama ne ba ko ado udi hoji India ki side ta ki hang ba khak ta ni hang ani haire natra atai da hang de gate number 1 ga 2 ga atai di mauk chani adum kaim ta thing ba yaw dra adum satok thing tong nei kaim kai de ko ado India ki ba pot so ba por ko pot sai la lo de ki pot sai porok pa then lan bi pot sai pusan ba potok kun to si di asi lambi si sum thing tham ba di ya da banina adu gi obra na khan ba su lei ba ko chile aduna somai to kan da adu de kai no si hana yan marwoi ba hum oim sa kai no border trade is kai lalon ba hai bani ko lalon ba sida khoi na mayam na khangbi nam gani hana yana ki ba di only khoi polam tra ni pan khak tani na masa khangbu tawwa ni ko maroda Myanmar na khoi da kari pi ni khoi na moi da kari pi ni ga se adu da iraga khulaga leram ba pol hakani adu di masa ni adu na ta ba manung da yam lei re ba ko ado sigi marum sida sina lupa karor sam masani ma tawkan da trade tawna kan da madugi marum da illegal mayam ma tawe ba ko illegal trade mayam ama si ama number 1 illegal trade na taba amuk ka doge bu ngasagi drug heroin number 4 ko WY tablet mashi asomna kan dei puthore si yam na ta bandal pora abjani ko sigi pot ama then hoi nongoi puthok posin toba ko aduga then khulai paiba akhoi kai India gi mayok ta hoba na jagana Myanmar gi mayok ta hoba la loba mayam sing changthok changhin tobagi adugumba problem mayam ama sida thoi sima akhoi mayam puna mangna yamin na gadam ne ko si adum lei si porsi adna sima lei aduna ojeki sigi mathak sida amuk so khoi ne yeng du si magi border gi magi sambal kha basi kilometer kunthra khani aha bagi ona khani hai adu congress ki matham da tara khani harami tara adu hojikta kilometer mapan khare hai ko ngarang hana en thengna bawta kilometer mapan khare sahi kaya phare kilometer mapan khare se tara ko khangam dri bana tro sahi tara hengal ko sahi tara da kilometer mapan khare ga de achuk sangba kilometer lising amaga satruka nifugo humdoi sidi ai pursi loibna hadong wale chahi chahum marifung wali ha sumai tawrga India gi thabak matau je swai dal lei aduna atai da ahoba mayam ama lei ahoba mayam si ujing mayam yang biro kari gi no haibu da hore ko na ai sing matang da ai ko na lake ba ko sumai tawrga border si hang du e Myanmar gi hang di hoji ba ko so far ko ta bok ta hang di tai hang di ado hang ga di kana na hang do no mi war tho im ni ko civil war hai ji ni ko au kam na ni ham na ni mang kang na ni ko sai to ri ka asida gi hen ga mi mo to ri ji ko sida wanda aduna masai tamu region se kana na pai sagang region se kana na pai la lo kana ga thengri ga ha pot ama lai sumi ko rai khan state longi den atop mayam gi state mayam gi si mai magi la lo mayam la lo ji mo su marang kai he do Manipur su sama nei ko hojiki na hawai Manipur su maming taru draba hoina potha grama ne na khalu raba party mayam do hane kanglu ki rang ji da loi hogale dana loi hogale kai khang ga da sen khai ba lak par khang po ne ba khoi ji mo ji hogale je sen khai ba je adna sen khai ba si am thorok pa sina o la lo mayam hinge ko handa ki matang ji da khang po ne ba sumai to dana hojiksu Myanmar sida lalobana pungkoi ko shalaga laigreba ko aduga ngasagi China gi border da then India gi border mayam ama moina parsalak pa lalobu singina parsalak pagi phim ama lakpa sida tamu region si sin kangu sina paina ba kanna khone ko hojik phawpati ngam phata bogi mami ama tai ado ayamba sarukti mayang sum kangelak po sum uyeba ko aduna Myanmar na hojiki matamda India gi asigi kano si trade ki ne na thong hanga thambasi yaninga driver port ama lakani aduna India gi di hangi si kari gi no hai poto ai mathangi round laksage okay hangi se kari gi no habsina mathangi round da ojana thambi habiri mathang jai ojamani lakse ojamani sigi khongthang hai batare ko sai gi border trade ke damakta border trade so hang do habi hom su dum yauri ngasigi pauche sing sida aduga maruena ngasagi gate ani da mi chang thoje tawba border pass dum pi ba hore mi
nahan tang ni pang ma pan ge sida minini sida 60 passes already issued to gre habu gi wapam ni issue to risana sam rifles and to do ni adu check post ko ni police ani ni legani aduga ko gi medical staff ani ni su legani habu gi wapam sing bulere masi yaning da ba ko mi na mamang chahi gi december gi tang kun tare ta su adum phondo khiba lei aduga makha tarak pasing ngarang si chief minister na masi thagat ba phongdoi union home minister na pakale khongthang si amna phai masi mamang da di ko gi kanam to yengjen binam leram de hadi attention je phajana piram de kana changai kana lehori hai base phajana chang di chang khar kana thok khar hai base gi record se leram de hujik di biometrics lo ba document yara chang abni na madum lehorni hai gi wakal unde thamba mal her tare aduna lai ba ahong basina ngasai gi mayam na kinaram ba mi je pangchang chang kadra na kinaram ba do adu makti oiroi hana dum thambi bi abra keno da mayam hoji hai ni si pangchang changai si di sum ba check point de gi chang panate ko gi open border se gi chang pangak tani chang ning de ba mayam si de hai argument su le kamai thambi hoi Ajike leriba pot se free moment regime ochi 1950 degi hona ekona India de mars to graba tungda narol na annexation ni haiba ko mayam na mars to bune na hairi ba 1949 October 15 gi matung 1950 degi FMR gi regime sa masi lepak ani gi maramdi Indian subcontinent sigi manungda British India gi Touring Manung Asida Burma Korami, Burma chi part of the India Oivanina, Pakistan to Oramadumana. Aduki port da pre moment regime Tangnabali pa nigi friendship relations da la anlama port neba. Adudani Akanaba Punghara Yadami 72 Adu Dairito since right from 1950. Aduki some like Pasina pre moment regime say Masi Amuksu Karahan Park Sauna 2018 the gi. Karehana Park Sauna Primum regime sa Masi Chanahan ba Karitona ba look is policy look is to na ek is an olakpa Aladan project adu da mayam lereko adumba mayam chi yang rakanda Manipur ne Nagaland ne Mizoram ne Arunachal Pradesh ne sa hemantana hagi to mana masi gi gol paring sida pre-movement regime sa masi yahandana lakpana ba but Sumaina handana la iba sema pungpana la iba pot ase masih mu asagi bilateral oiba Myanmar ga India ga giniko aduga foreigner puna magchang ak pathing ba adugina PAP hanel leriko protected area permit sisumari lene ba mapandigi mi changak pada FMR na tawroi Myanmar na tabasingdo adu aeroplane da lakpa khotpa to udari myam juna PAP protected area permit aduga hypecti mana ba khitang area khara khena da restricted area permit aibam sulai adu mapung dadi PAP sini aduna sina 100 ta so muka kana tabada as requested by the government of Manipur ni de high Home Ministry na mu thamjal PAP se machi leiragadi hanadi lokthu ureba tam khara lokthu ibese amapani mi chang podo hojil leiriba situation sida machi nungai roi madugi pachma external Home Ministry degi lograga atei authority chulei adudi lograga changba yagani haibe pochima la chamaina la engin manung sida Myanmar degi changpa illegal immigrant singdudi Panayamna pre-moment regime thingbo oiro scrap tobo oiro yahanbo oiro yahandabo oiro masidi aina pamai wana teko thingba ngamoi okay lalu tu hoba dum chang iban naga gi kuki gi even Manipur gi meitei gi hairo asi leiri ba portrait sing chi chang tok chang sin adu tege handok tana smuggler sing khudong chablo ko pasi mam leire ba adu mapu Sige kaitang script to basina FMR script to basina lo yo iba mieng da madu phaba taldi madu ga kana ba dandi per ni dno ko aduna madu ga kaitang di phabra haibana ba pre moment regime changtok changni ya hala madu ai thangna ba jum du ga ai ge tor sambal ma kha fencing jo hairi dno ko adu ge fencing do di ai de hoje uren usai jo haina gara hoje uren loi do mande kilometer tarai do ngresna loining chil le mi haire adu yada ba khal de ga du do haire da hoje che Tarabu Pabatrene,
9 kilometer point karuna achoi be khara tare adu khaktane haiba tara yodreba asida hoji phauba loining dana leibasina chahum ga kaya ba mugdra taru manipur ge saruk se kabda che ka changani si tamangam dre aduna koina chaman khaba sina akoi gi tungni kanu lepagadabni akoi gai pharagadabni na khanma gi mang chimadi photo timing akoi thaduk ninga ba pati baba darkar liba ai yomda saman changdana ba kana changdana ba awang thangbi makha thangbi phattaba mi la ko changdana ba inu chekpan na khajin bai wai phatrane adu khana bo hono bada ai punsi sim changba tar li kar kanani chima aduna chumaina chum leiba sida handaki FMR se script tawrani haibadu home ministry ni yadabanina loin khangnare ko external affairs ki mathawni na ministry do amamamni na home na recommend to we ba same government also adi external affairs na khanari hana ta ba chai muk surabra 2024 ki phadore mathang thagi da pharani adumaina tawbasida amuk interim arrangement oina kare hantare maduki suspension tu chai lok thok pa dur matam khar changya ko process to man do ge adu da ge ministry amagi tawbunina ralan se tawra he tawra ge hai be yadabani na adu ge mam nu changya adu ge marga sida suspend tawra ora lok thok pa dur na taba adu tawra ga thamak pa da madu su amuka kilometer tra to haram madagi adu su amuka ka dore madu ge FMR dang sai ge nangi topic sida la aga kilometer tarata FMR de haidreko pre-movement regime da yahan badu oina nataba adu lokto karabanina adu nataba topa maming ama kona lakini maming leramani adu torga kilometer tara se yahalani moya somnagi na kilometer tara ko ichu tara hane de tra tok ta tu yar madu thingre tara yahalani hari se FMR se pre-movement regime se chana hanbegi wara chana handabagi wani chana handabadu da maming ama tholaga mahut ama tabaka khatang khena ribdi amadu di passport no sport ke question dar kar passport ID di khatang lubi era oire era ngasi torga heng te yaroi adu police ki report medical po ha adu da logi machak me abun change adu city border pass kanana pege riba moregi integrated check post hanam leidana ada somdang manakan ge matura adu dana assam rifle na piba adui manungda akhoi gi get pass piga doriba border pass piga doriba mi sing adugi pukchel seng ba honesty and sincerity se asida su am depend toba han badde khara chumna to bu mangya moi boy ko na hantaba underestimate to banate na ba ko police oro assam rifle oro but pukchel seng dragati 6 kilometer tara na highway chita pukchel seng dragati adu dei ne ba pukchel seng na to ro bahauda illegal on sangak patu thingbang amdri ba somdang manakan degi sambandu wang na kalaga sangak pa saman khadir ngai da dum sangak pa jungle lom na changmadu thingam dre na adugum mayam degi ne bang si manipur da thoi ba infiltration ma mum changchal na illegal immigrants kaina haido aduda adugum megi pot mayam du wedana hojike lady ba status sida changtok changjin thinglana bo hona ba sibudi yam phaiba phabadu da maduki mechanism aduda thabu pangthok pada maduki thamuk togidori ba mi sing sipai ro security force ro police ro assam rifle ro moi ki pu yam na puchel sengbegi darkar leiba ama lei aduna changbese ki phabasu mayam leiba usai ki karbar ki trade ki adu da ki mayam le ko adu da sandok na haira ro akhoi na somda changbandu ki chu phaba moirom de ki lakpa maram di barmi ki Myanmar ki poche akhoi ni am darkar leiba leiba akhoi da phangda ba moi da line na phangba hong na phangba petrol ma hairo amma ma hairo permanent ni ro jai man tan hairo na item train pan ni hojiti humpu ga kanu ma yare hebra masing dai kaure adu mutu ya halani ga na harakpa asina leipak ani sigi threat ko oiba lalun ti ki karba da chokut na bai si ma gi praja singa do madu gi ko ge livelihood punsi mahing da mateng pang ma pot amo idori na ba adubu adugam na phari ba pot university minister chu thagal liba akoi na chu chumna ba tawrabti phai hari pot se lam na tawgragadi pukchel sengdragadi henna phataba ma oina ba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ FMRꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ FMR ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯝꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯜ आउटफिट ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ 10 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁ के रेडियस मनुंगदा लेबा मिजम प्रजासिंग हाइतारे मोगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यावदुरी अदुगी दु वांगमदा वरगबदि वांगमदा वरगदि यारोय हाइरी अदुन प्रूफ अमा पीदुरी पुलिसना प्रूफ पीबा मा नत्रगा विलेज अथॉरिटी ना अदुदी जनरल चुम्बा आई हाइना मजिगे FMR से लौथोकपदा नागा ngakhtani ko ke ngakhtana te among or ai markta su leitabade nate madubu lana apamba leramani haiba sijina ga amu werga su maramdi moige naga gi machin manau mayam ma somda na kan leri ko gi chu leri mete gi de leitabro masung yamam dabdi ai ko chu leidan adu haire na adu gi moina haiba gi line to da chatpa nate ko adu nam ji ki channa na ba khongthang asidar lakpa sida sigum masaka na lokalakpa achi pai tobudabu हाइरिबा पोट पुनमगसे मसी तौबगा लोइनना कोन हंजन हंजन हाइरे हौजिकी लेरिबा प्रेजेंट बर्निंग प्रॉब्लम से मसी सॉल्व तौबा दरकार लेबा गवर्नर अमा थारे गवर्नर सी खरा तौगदबा माना उरे को एप्रिशिएट तौरे बट माना तौरिबा थबक चिंगजिदी अकोई कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर न तौगदबा लो द पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा लिस्ट टू द कंपल्सरी ओइने यावरिबा लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर it should be controlled by the state government state ki authority manung da state ki sovereignty ki manung da lejagadabani haiba board ama leibasi aikoi gi council minister aikoi gi sarkar popular government aina yaba elected government ama oribasina matho pangthokpa ngamdabadegi hai report se chakreba sigi matang da so honorable chief minister na natraga council minister natraga sarkar kangbuna वारो मये कोई सीसीदा खनरिबा खोनरि मामसना दु तौरे अदा तौरे खनदबा यादबनी ने करिगिनो इबु अखोइगे चीफ मिनिस्टर ना लौहनिंगबा थौदांगदो लौना नबना बा खोन नस्के लाउरिबसे मा सिगिना बा नत्रगा मागे सरकार ति तोगिना बा नतेबा मा करिगे तौद्रिमनो बे छुम ngasi ju chaiba hayeng chu chaiba harge ko criticism अखोइगे कनुदा हारगा बिसेसोरदा अंथेन मिलरमना हन चेस्टाइजमेंट जे आइना माबो वारकपदा यानिंगदबु उत्पदा नुंसिन उत्तबा नंग मनावा लोकते गायन उल्लगा तमाल ठोंगी खोंगी चपुबु काइनेबु याइब्रा हाइबदुनेबा अखोइगे चिमिनसर लेथरगा मणिपुर को मिनतोरगा खाइदमने हारावगद्रो हेमंत हारावगद्रो बट तौदबदुना yang mag ozo na sanna sibuga pramana rem do aina haiba nate adum haina adugi status ta sason togda saruk pudi right to o matik sab na to natraga hojima horen makte ga hoger su yare adugi support to da ai number 1 ai han change action tongni bu hargadi action tongni bu haradi chief minister office ta ne mana corrector su ai ta change ba adugi thak tu da lening man na haibani adai da hekta chief minister se leitraga president rule tawraga natra atopam na silaga hekta farani haibuki question nate right aduna warobam thokte okay discussion tawbada discussion tawriba mayam sing asida warobam thokte habani masi discussion tawri se lengak na thabuk mayam se packet pirna ba koi democratic oiba mong da mayam se wari sanai ni adu wasing wagi di koi mamang na su haijakhiba lengak na koi discussion and debate and discussion se koi na TV studio khakda tawba khak natana मस्जिद असेंबली द तौबियो हैबनी अदो आइदो खरा वाट प माली तौबसे अदरो तौदो बानी तौरदो जगह त मैम तौरदो जगह जनते सिसु तौदो जगह नि और सिदति तौरी हैब तारे अदुना सिदोइना वारोबा फोंदो मथक तादे वारौ नबिदु असेंबली मंगदो वारौ नबियो हैब तारे सिदति वारौ थोकते दिस इज freedom of speech and expression public ki su miyam gi su leri masi mayam si media sina koi gi thong ne harini public am dilenga ki marakta aduna thong se tiehan baya de tare aduna thong si kanna discussion tauba mathau tai iba mathau tai ngang mathau tai madugi manung chana discussion mayam ma tawuni habi yo humduni adu lengang na hena discussion si issue mayam se lengang na assembly tawbi targati koi TV channel da yengi ba views have tar views TRP mayam jiri ka shunate assembly gi
assembly session lang matam da views TRP mayam koi Durdasan Kendra Imphal na soin khangbiram ngani habtare aroi bida yengini aduna madudo in sinbiu tawbiu habagi appeal se galuna ai ojahmata lakche ojahmata basi regulation tawbasida hanadi changani hanaso koi ai amuka ai ju tamuda koi basa matamda akoi adha voter card ko mam piraga pas ama sara dum chale adu dum hale mai pungdu yodringa da adu hojikti biometrics logba adagi magi ID proof piba adagi residential certificate proof id kilometer taragi manung dagi oiba mira na tabra si jana koi sedagi salaga tamu sangi have matam do sik yaro keno da koi kilometer tarai wang da legramina ada tarai manung da leba mi khaktogi certificate paiba mi duna changthok chinchin tobu yabagi wafam ni zulai aduna regulation amadi swai sida yang fazana tawdoroba male asonda changpaisu sondi changi basu aduga changthok changsin ju gate 1 da changragadi gate 1 da tholoka daba gate 2 da changporagadi gate 2 da thoki ka daba habagi rule amasu to maglere aduna ketang regulated oire han kan bi bra kanu da Indo Myanmar border portal da su hairi ba data biometrics ke data kana kana changki nokon habagi thagal kani habagi wafam na singmusu news article khara adum themje hatarja aduna maruina mamang da February ki tang 3 2024 da fencing khani aina ama lauthu matamda fencing kam FMR bu yaning de fencing dori swai yaning de habase Nagaland Manipur Mizoram da ta ba border ta mi sing na dum hairaga laku wafum ne madugi wafum do khara makhai pressure cooker dagi pressure release to bu yanu ge damakta FMR do natraga so koi changthok chin to bu yaba madi lere noi waru ganu haiba sumain kitang harau han ba hari changthok chin to udi yari na haibagi amma udnabgi damakta to bu dori otherwise udana sa haibi khare masigi maram sing harake kargi damakta 10 kilometers ki 7 days ki anoverism se line ko thabi ja akoina nahawai ras kai haitare matam pharingai haitai yam chalami tamuda saba sa inhang saba khopa matoba yam chalami ado pass ama lowi khosungri india gi lodre ko pass ama lowi pass lobase pass udanati sel juthi sel jo chom thi bako pa yang khai cham man thi raga ai changaga pung moina matam pi pung bari bong manung da hai moi ge india ga khoi pung du khena ba sho phajana mayek seng na pali au tar khoi thorok pani ado matam du da india da di khoi free movement regime si adum lei ado moina di ada moina deny to bosi matam sangna lehende ba ada ka so lehende aduna pung khara piraga nungin gi matam du da halakadam ne hai ko ado india da dum lehele india gi 14 days lebi ya halle india gi 14 days lebi ya halle sim lei ko right silei ado hojik su adum india gi government ki magi man bilateral oidi sisi ko india masa khakta gi oiba aduguma declaration ne na akoina loba yai aduga yamna nuai ta amsu lei sigumba yam luba porse hai border leiba maruoina khoi concern oi bai tare ko manipur gi concern oidana si porse open oi pami khoina khangi sidi pau se khara da york pa pau khara mapanda irak pa khak khak ni wani po sumaina ama leire ministry website gi tharok no khotok na sigumba post gi document sini sumaina sang bayani sumaina numit leiba yani asum mi sang bayai ga se akoida mayam da khanggadam ne ko adu khangande lola thami kari gi no lalak sida akhoi gi lalondu si kai nu ga se khoi khang ngone mayam pon ba yeng se lan manung si hadari ni kana nang ndu no khangdim ni ko phanayam na sukjale aduga Myanmar si hujik ma economy su hippe ko ji aru phimda lere ado India ga mena mara ngasagi hujiki premium regime si maming ma thoningdre aduna kainu hakana matam khargi stop gap arrangement ama tawraga masi hangduoga semba adumba plan amani thaurang si karam matam ok chana do no khangde ko cabinet ki oiba ware lobo su udi ko laisi an bada khoina yengduisi ngasagi ngamkai sambal khage haiba thaurang ama India government ki leigre ngasai haibi duni yam chumi asida Nagaland jadi ko then Nagaland dagi handoga Manipur gi ukhulum da leba kamusi amta yati adagi then Mizoram yati Arunachal Pradesh yati then Manipur su yati kari gi no har ka da akhoi gi chada no da mayam ama ko akhoi gi machin no mayam ama I tinaba moidi lokson la moidi longna badum yai moidi manaba moidi yai ba ko yumba mine moise ko asomda ki chalorga sumda leiba sona kanda dum leiba moida border leite moida akhoi gi India na jaga na Myanmar se moida leite ba moi nuai hamda leininge ba ko ado akhoi lei pa ki lo da di yati dana yati ado lei aduna sambal khani habsda mo yam kan lei yati object tawi aduga then sona kangi naga gi di madu singna ba hori koi noina khaba ngambre yengi haina ramle si porsil lei sugma matam sida India government ki magi kaitare
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯇꯥꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯗ ꯁꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯞꯅ ꯈꯥꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯐꯝ 9ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦꯗꯅ 9 ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 35 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ 35 ꯍꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯅꯤ 35ꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 40 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ Yes. ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯥꯕ ꯈꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯁꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯁꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀꯣ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟda ꯐꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯧꯅ ꯉꯟꯅ ꯁꯦꯝꯍꯧꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯝꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯛꯇ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯅꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯧꯕꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯣ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯕꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯧꯕꯤꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯋꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯐꯥꯎꯗ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯥꯡꯕꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯃꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯩꯃꯛꯇꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦꯀꯣ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯔꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯃꯛꯇꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯗꯅ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯨ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯗꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯗꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯗꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯣꯅꯦ ꯅꯐꯨꯟꯗ ꯆꯠꯂꯣꯅ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯅꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯊꯌꯥꯏ ꯊꯌꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯀꯦꯅꯦ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯀꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯅ ꯕꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯇꯝꯕꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯝꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯂ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯜꯂ ꯄꯨꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯂ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯩ ꯐꯣꯀꯁꯤꯡ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯐꯣꯡꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦꯔꯥ 10ꯅꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦꯔꯥ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯅꯕ ꯅꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯇꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯨꯕꯤꯒꯤ ꯂꯧꯅꯤ ꯃꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯧꯅꯤ ꯐꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯙꯥꯔ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯙꯥꯔ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯃꯥ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ
स्टेट लाक्टोसी हाना अखोइगा मोइगा ट्रेड तौना बाइसी कल्चरल एक्सचेंज मैम तौनरमी लेमिनबा मसेनेना को तौनरमी अदगी देन खुंग मोइगी कनोदा म्यांमारम थंगबा साइड किदा लेबा खुंगंगदा फंगबा पोचै मैम मा सोम नाखदा खुंगंगी मीसिंगना इंडिया की खुंगंगी मीसिंगना अदम लौई लेनै सानै थांनै देन अदगी अखोइगी अरु एहन अपान सिंगदुना अचौ बिजनेस होइना तौरेदना अदम मोइदि चाथोक चाहिं तौई खुल्लान बाहाइसिनी खुल्लान बाहाइनै बा मोइदा को मसिगी बर्मा मसाना काय खुल्लान बाहाइ कुकीसो दोय खुल्लान बाहाइनी खुल्लान बा सनै बा मोइसे को अदना खुल अमदगी अमदा सलगा आदसु तुम दैरुनी अदना खोइना ngasi कुकी गिदा अमखक थेंगनबने को थेंगनैसे कैनो कादा मोइगी सफुजे असिदा चाक्सी थमने को चाक थमबसे चाक्सी मांगनदे आइना सारेदना सारिबो पोसे अरे पोसे थानमगने कहीं मुसाक मांगनदे चाक तांग लमोइन तौबनीना अदगी सिंगनुंग मानोइन तौबनीना अदगी अतोप खुलान बाहाइ को खुलान बाहाइ कहीं कादा आई पुंग असुक्ता लाकनी आई हलकनी आई अदु सकने जे खंगदेब को मा लाक्तोइनी लागा थुंगादा आई चाक चागे जे मागिदी मुई सनबी ओइना सफुदो हांगो येंगान चाक खर लेरंगने अदु चाक सकिने से अदुम कनाम कई हाइनरोय मोइदा को अदु तुमनिंगे अदुम तुम सकिने अदुम मुगी सनबी सिस्टम अमदा यौजबा पोट अमनेब को सुबा पोट अमा लई अदुना मोगी लेपाक अनेगी मरता लेरिबा मोई मसेंदी अदुम नुसिनाबो नागागी जुसा माने नुसिने केम काइदे अदु नुसिनाबगी मरीदो अदुसु अदुम लहेलगा संबल खाजलगा थंबगी मोंगमा इंडियाना अरोनबा थौरांगमा आई तौबो ओइब्रा हाइसे एंगोंदा खल्लेना आई स्वाइ तो थमजगी ओके तोंगान बा मरम सिंगना मसी ओइरगा हाइरिबा अनौबा चंगथोंग चंगचिन याबगी 10 किलोमीटर्स चंगथोंग चंगचिन याबा अरुगा 10 kilometers के मनुंग दले मी खक्तन जो सतोसनी तौबे आगतम 10 kilometers की वांग मदले मिनदी यार कने तो मा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एम्पायर नी अदुना सैगांग डिवीजन की 10 kilometers त लेबन त चिन डिवीजन की 10 kilometers की मनुंग दले बमी न त बा अराकान दे लाको मिनदी संगे हैबी यार रो अदुना मागी आईडी प्रूफ म चंगनी मागी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नतर एड्रेस प्रूफ म चंगनी हारिपा अनेम प्रूफ अनेम मक्सी कोई पुलिस स्टेशन की ऑफिसर दुना नतर कोई विलेज अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड विलेज अथॉरिटी ना मसी PBI है बगी परफॉर्मा फाउबा तुमक लेरे अदुगा नुमित तरानी की नुमित तेरेनी की 7 days की चयोलमा लेबे याबगी अयाबनी असोंददी चयोलमा लेबे यागदर यारो बिग क्वेश्चन अदु बकोई सोंदर आकम मतमदी चयोलमा लेबे यागने हैबगी वाफम सिमदी क्लियर ओरे केनो त ममांग दसु 14 days लेबे यालमदु कोई इंडिया की साइट की चंगु मतमदरी मागी पुंग नुंगथिल की पुंग हुम तादंगे थोकदम हैबने से मुगी पुंग स्पेसिफाइड पुंग म पीरी हेता दना आई मथंग से ओजामनी लाक्सम ओजामनी सिगी लखोलेब खोंथांग सिबुदी अदुम हानदगी चथरकपा चथोजिन तौबा मागी नाकल बॉर्डर परिंग सिदा लेरिबा मसागी रिलेटिव्स सिंग हायतर मरोइना मखोगी मयामसी मखोगी खुल ओइ करियो अदुम लेमिनो लेकाय ओइ लेमिनो ने चथोजिन याम अपन बलेरे हाबे हुमदुने दना हुजिक नहान तांग कुमंगागी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ता हायरखिबसे अदुगा मखा तारकपा अदर न्यूज मीडिया सिंगी रिपोर्ट तसु हायरिसी रिलेटिव की मरी मतागी ट्रेड की ललोलितिक की टूरिज्म की टूरिज्म की दमकता लम कोई की दमकता एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अना लाइन की दमकता लोरना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की दमकता स्पेशल सुपरविजन के मखा दा चंगथोक चिन तौब याहनगनी पास पीगनी बॉर्डर पास पीगनी हैबी हम दुनिया दुना हाइर रिलेटिव से मा अंडरस्टैंडेबल ट्रेड हुजे कमाय तौदुना टूरिज्म हुजे कमाय तौदुनो अगेन मेडिकल अंडरस्टैंडेबल कल्चरल एक्सचेंज सु हुजे चिकितंग मतंग चाति माले दबु मरम खरदी मरम चा माले रिलेटिव कुंबा मेडिकल ट्रीटमेंट गुंबा दु ngsai उजाय मतन थमिखिबा ngsai gi लान मरम ओरगा मोय सुनै सुनै चेंजल मयामदो निंगथिना बायोमेट्रिक्स लौरगा संग तारगदी अखोई मखाताना वारिंगा लेतरे गेनो त मखोई नेगेटिव लिस्ट अमा लेगान ऑलरेडी हांदे सेमगा लेबनिना अदुम ऑलरेडी खंजरनि मोय इंडियन नते मखोई सि मपान गी मिनि हेबसे अदुना यामना रेगुलेटेड ओइबो मोंगदा लेरेन खंबिब्रा दुगा ngसाइगी मान पिरबो मरम याम सिंगी मनुंगदा मरम अनि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिलेटिव सिमदि दुम मरम चाब्रन खल कमाय थंबियो चुमे अफबा मरम चाबबुदि अजिके हरिबानी दुदना टूरिज्म सेक्टर दसु अदुगा तै दसु अदुम लेनबा लुरिबदि मसाय हाना हागिबदुनि पुक्चेल सेंगना तौबा म चंगयाबा अदुना इंडिया की थौसिल असे अखोइना अवांग नोंपोक्ता मरु एना मणिपुरदा अवांग नोंपोक्ता म असमदना मोंग म येंग म याइको मणिपुरदा particularly येंगबा मागी मियंगसे मसे अखोइना क्वेश्चनेबल ओइबा आइदि चिंगनंगाय ओइबा पोट खरा अदुम लेबा तौरी बिसिना था अमदा अनिदा लोसन मे यार महता अमदा ngalingay da lo me yabadu chai ani changa kadore tha kunma thoi changare mitari ni pani chanjala kalre ru che ya ni cholani sigi border sida lam chi khamda dana natraga control to da dana natraga lakchin da dana
tauba haibase masi aikhoida yengiba miyengse maroina Manipur da yengiba maning tamma marom dom lepa chai lising ani gi puwari le haibana chingba ma hairipse ase 15 October 1949 digi namdana loksin khiba haitare masi namdana loksin bai bisi akoina hairaga na bal puyaning da bagi haibana an chlobi yai Sardar Patel na 1950 da Assam gi matam da Prakasa gi matam da Chaudhuri oi aduda ibe chithi khoi tara chasu gi bolum hum da yauri ni aduda haire aba Mr Chaudhuri nangna kano se khoi gi Tripura su yang chili da na ko mo 59 ni 49 ni aduna Manipur sa ko na take over thoram ni the word take over si ne adu de ko na haram me pena rol so got pa man bo wen to godra an accession Manipur ga ja nang ro na pangang ngang wani nang khoi man na lo to ba min adu hai bi abra na khalam do uti yaram me aba take over to wen chithi sinaramam ni na aduna in the sina ba do hoi marje ga me na mo bi to hoi madu lali chu me hai da ko na 93 da GM holder to reko aduna amani aduna adu main to ropasida maning tamalipa aduga assembly parliament ki system chatpasi ahan mo ermi assembly han hajar ko assembly cha maning tamalipa ki Pakistan National Assembly Bangladesh to National Assembly haidana assembly haidu kalmi kai de maning tamalipa adu main to ragal lak pachina bharat na loksin khiba kholosin na chida mawong ta daba ek loksin badai state hot pebi ko wapam yauda ba high court thammi ke wapam yauda ba sikim da de loin thammi dana ne jamati party da yanta na chang yanta na loksin le ba ko state pi ko adu lege mi akhoi di mi yamjada banina assembly do mi hungpu thambi no contract khak thambi ko mai de 30 na ba adu high court pi ko mi ke yang khai bo le ta ba high court pi dim na ba adu ki poda do khoi da amat to hudra ba koi halam manching na khan panayamna linga ka suyaro namoi hamoi to ramnina namoi poi garamna adugum bat to pot achida pen de digi maro lalo base early 60s gi adai digi unl toraga di prepano pari rpf na chingma to bi wari mamam la kare kali gino ko ki lalo ba kulai pai be to ri singi mong adu nate moi di revolutionary oina insurgent si oina belligerent si ki thatla em ai je la lo so pa na te ko mo ye ko ni ning tamatan ma hai dun ning tamatan ba do india ge ai na budi yade mo ai na yada ba sangstan ne na to im na adu mai na lai ba mong achida mado BJP na parakpa amisa no home minister pa amisa ji BJP ki sanapati ne ba ning to pan male bakta hai targadi ko gi bor mantri de ki su help ja ne mo ge sanapati sina adu ma pot ma to dana hector 2024-25 sida awang nong poki la lobo punamak lotion gani and Assam da moi gi ulpa ai khak natana Manipur da su lotion ngamde dana kuki phaki khara macham machu makhara natana di wari sana makhali yaw re ko adu ma pot ma ma chilai bisuna moina indiana tawri ba pot asida koina yamna chingni ngai oi ba pasak mayam le ba aduna moina aphabagi tamta tawbiri ni haibese khoi ge la loba chingna cha loishinna ba aduga loina na nagagi wari sari ba sisu ngamoi da banina mawong amana traka ma toroka loishinna ba hona ba da proxy ware na hari do ayadom da hanjala roi kuki kuki lamento en ching hui yang au budona hui do na sana bana ba ala khoi malte gi anta da hui do hat ka dam ni tumna ba ga na hai bi do na ba hui bu du da hui lori ba do khoi la ke nang hui do khamjil lo do haidar da na hui lori chuna kana india government asida haidar da na khoi hui asida hat na bane da na ta putok bane ba hui do jo apabu hi ju yaw lim ni anu da tan rim na anu somai lak pa sida amtanga masai Poland ne khoi ji palang da nya ma ka law ni khole he se hoji ke world se debating world ne mariya na tan hingbe ya deva mariya na ba di khoi ge kanu do dry argument do na te ko debate na kunai si sa khot pa kunai si debate na pore aba sason tauba debate ruling opposition adu degi achumaran bichar toba mihar tabani prosecution defense asisu for and against that means pros and cons pros I will support to kangu cons I will mayuk talebo kangu ani se UN degi hona mapong kodek makta masi report asi hojiki darkar leyaba debate sigi manung da discussion yawi aduga dialogue yawi aduga talk yawdorim masi
it is a branch of ngang bagi manung sida leidun ngang ba haitaraga ti sason tawba yaroi karimba mantri achauba amana wahai wata amasoi bigi damukta leipa irang toi madu ngang ba haitawagi ni ngang ba di nang chakarabro nang atu tawrabro haidu nataba kari wahai hairaga karamana lancha horak panoisi praja kangbu kayana sawada pota esti na tawbani hairidi hoji mai hor edra adage aduna nate aduna ni mu haire adage asin ni mu haire India ki honorable home minister Amishana thiba machin si angak pu phangne thegre bako adu with due respect te hairi ko mi du da di chaibanate home ministry asida yahan han bade kare haire high court ki man me ko nipan ko mapan da de orangani 2023 ki gawha chila okay chili yo no yorum daida yorum daida ai impan da hai chakani mi humni leini okay ada moi je high court of Manipur na tabo order STP ki taban ne tho haijili parliament na mapan ki chang pa Myanmar bhayong singna tawdi Manipur ki democracy pair ne ba mite singna adu ki waro mi pai ba lei hai re amuk khar le ra muk kare hai re akhoi ki ethnic crisis ni yani amuk ahan badana misunderstanding oiba breach of trust what na bani yani ne bot mamang da haram me bol lorga lotion gane jon mari da ma haire tawdre haujene economic ethnic crisis ni yani haire adu ki mato tandana honorable CM na so ahan badana Manipur thogai ba pamba narco terrorist kangbuga Manipur kanba kangbu na yan han ma hangu da haire adu boy ko ke sarkar sine soi ke ba mayam am leire intelligence pel ore na me gi tarik ti kaure 23 ka sedam haire adu lege am ko ke war against that asinani adu ga forest deforestation ta una ba hona bada forest yom sajani bitin to ru ko lo ba popi thama tingu ko lo ba adu na ne an haidan mu la khare le roga am kare haire scheduled tribe demand high court ki order ni scheduled tribe ni na haira ai la ni point di sumai no tori ba mayam si chum thok na bi tamung tai ko debate to ta ba cm na hari do si lali aning te tawdi maram pip tare high court ki order gi to sum mamang ro so du hujik su dum hai bada taja badadi cm na hai do yes high court ki order tholok pudo maram orga adu dagi Not violence horki haibu mag to adai dagi ai chance low gi ba adu gi type ta adu gi poto Pauline len haidra ma yaw right mana thamanga truk le raga hojik te na tara mari mangai mamang da interview ma da haya ba high court ki order sina selo tribe tam ge chine taune che kari khalli sar aidana mapan ge ni no adu bakti na te da adu gi high court ki order ju na te hairaga manung da mana pamina ai ko gi kukile na ma san adu hai du de hai dra ga so high court ke simana mo de na te adu aina khan ge ba o ma ge phaba phataba against mai te oi bo khot pa du na mo oi raga o ma jin lai te hai bya ni lo ge atha che khangi hoji ke jin ni home minister chu ni ma che kante mu sa ga tam ni ko ne to da bani ne kari ge no ba high court na hari bu du de 2013 recommendation thago hai bo khak reply to go economic ka no ga ethnography ka adu ki to chap report tharo o recommend to bo ina haibane ba adu ki potung ta ba de second part ta khatang henjin ba amana consider to go 2003 gi Guwahati high court en ga da chongthu aidana ko mami muti phajadre adu ki case amada ma ga je mate hoi kari hoi nipan che ma chi recommend to ma chi hoi bok to drep chi ma chi to holu haibu du da khanna ga to holu haibu du ki line da mogi su khanna ga Manipur sarkar to ya bra haibane adu mong pirang thore edana atopa bench amada most probably lai me gi bench or male justice adu ki bench adu ki 17-3 do roman 3 de lok to hana gi report thar o haibe do adu dang thamme haina la pana ba aduna asida ina kanna tamle chengdo kan lo ge oi ba port na honorable chief minister na honorable home minister na lan na lo gi badudi being a logi mi amu oina logi satra moina hajige yam hai bi gonate adu oina masumadi to honing deba aduna hari ba potpunam chalo chalo pa da ina thamning de Manipur government na lupa thona thabuk to hanjan cho haire ko lupa thona thabuk to boda se FMR chana hangera chana haloera adu tawgera tawroera pass torga tawra get pass torga tawra border pass torga to punam ga se sa songi khang haiba aduga courageousness oiba aduga hai singba
पुक्चेल सेंगना थबक तोबदुगी दरकार Okay. नि Sincerity, puchal sengna, sincere oina thabak tawba and transparency thamba. Kanano sangai se karino sangai se ngasai Indo Myanmar border portal IMB portal na amada thagal kani habi wahum dilai sangai bi missing se kana mogi biometrics detail na simo myamba armai torga negative list lai hitar ga di madu yam chawba regulation am oiduni adu madu gi regulation du nithina torto sincere work ba transparency lerta ba makeup tadi hena chawna miyamna chingna ba nungnang ma pon ba myam do mukka hena engala kani habi hum dunia duga hoju phawagi oina hairi ba December ke tang kun ga mari 2024 da MHA na state lengak ta pirkhiba chithi du da yoriba details mayam do ningthina Manipur gi mayam da su khanghan ba mathok tai transparency habse adai de to mak organic karam mong do sana du no karino haibase sana ba hore di haiba duga karmai sari no karino haiba gi detail do mayam khanghan da su transparency what pa na targa ngai sincerity what from the su lakani haiba gi wahum singren sincerity and transparency overall akoi gi masi mathok tai lo na constitutionally legally thabak mayam ama packet pasim madi yamna pai habi hum do on the road ngasi ko enadi the Manipur files ki edition se matang shalation jarging ngasi edition si mok ban bidam ta uzani mok poro bisda mokana thajo producer appreciate you joining lo na yengir bok ponom sunga si edition se karam togi bagi SKTV Manipur gi tongan ba social media handles sing da join to wiraga comment amadi feedback thabir pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ranthambam signing off. Kumjari.